Assalamu alaikum. Avrupa yetim eli olarak hayır Ramazanlar merhum Ömer Doncelogo iftar programı Afrika 2020. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Bismillah. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Avrupa yetim eli merhum Ömer Doncelogo iftar programı Afrika 2020. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Dua inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Rahmanirrahim. Amin. Yevmiddin. Amin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Amin. Sıratal müstakîm. Amin. Ellezîne en'amte aleyhim. Amin. Mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Kullu nefsin zâiqatul mevt. Amin. İnnemâ tuvaffawne ucûrakum yevmel kıyâmeh. Amin. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. آمين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمين. صدق الله. آمين. تبلغ ملة إبراهيم. آمين. وما كان من المشركين. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Amin. El-Fatiha. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim merhum Ömer Doncelogo makanet cennet inşallah. Kamerun'da selamlar. Allah makanet cennet inşallah.